aha secure East kwa wo like page na wa follow page no e de amayen na do comment so aba de ye ka amoate ase ne se ene obepiem asante afigase a mfoni a wo hwe yi e driver fo a omo eye demonstration e wa asante afigase omo se ye afigase loro fe no enam se yato petrol munti no anka ne na ye 13 Ghana series ufra afigase e kokumase abase se ne de omo se yato loro fe to mbeji 20 Ghana series enti ene edwoda anopa yi omo ye demonstration omo so obia so ontuka enti amani padodo na no ana sabi omo aka wa afigase station ho omo a omo ko eye dwaben edwoso edi kopie ma kopie kumase acha krom check kopie kumase ni nyina no aye stranded ewo afigase lorry station a ka nko ka ema ama amanfo omo ko nwuma efira no pana bepem sabre nyina eda so egu lorry kwan ho a omunya ka enko drivers ne say ene omunya adwuma enam say ombeji 20 Ghana series ufra afigase na wo kumase a 20 Ghana series ene ombeji ana ufra afigase na wo ko edjuso nso a ene nso aye 10 Ghana series ana sesbre omo eje enti no wo wuntimi enye adwuma no enya ade a omo soso edo omo ka ebeba enti se passengers ni so omo ntua omo nso omo ntu ka no ne no ana ama DC eye onmonyamfo Ibrahim Adams ebo omodin abepi ho no mo na ne wato ne nsafra police for aba beboa ma order aye adwuma ma sabra mnu kasa de DC sabra ma DC onmonyamfo Ibrahim Adams ene omo akasa yenkotie nsema DC onmonyamfo Ibrahim Adams e kan biblia ne na twehwe nkon se kire East TV fa comment bra wuji tuma na anyintum say around 5:30 p.m. ana menya signal mi say efigase truck drivers and also 4 drivers say omo so omo nya dwuma na fuel no escalate say ekọ omo daily sales mu no sankon ba ma omo nya hwe ti na meme de omo consensus no omo raise no and said that papa but ade bi ewo mu ni say the other cars na omo say we no service e bia omo de emwa wo mo no e decide say omo be load ya na omo ayo passengers for na de asifom nti e ma me ba ha say no omo be kasa e ama e say no na me ada romantia say adwuma aside of the increment of fuel na omo raise concerns wo ho no so omo ne the owners the car owners no a problem kaka to the sense daily sales no so nti so say ye no mo so nti oba sisi aya dia situation here very calm ama me no makasa ama you say maybe must start here or more ye djuma na dey on I very calm bibia insi ya bibi boni bia insi ya for cash mobilize omo temporary solution be na wo dia ba we say school well me no one na wa ha say the kind of pressure ni e wo mu ba so mo nkwadwuma at the same time drivers also pressure near than ever you see now say you pay temporary measures beti akwa akontifona na passengers for no na omo so anya kwan akwa nti ma me contact with Tijania school headmaster and I say head teacher no am on so release bus e dey amaye nti meta or release bus ya or more dey or the passengers from be equama pressure no so ati and at the same time kuma which am as so wo bus on so dey about support ya and also it may reduce pressure nti now ne dey we say pressure no so ati ama wo so me no mo kasa ye no ebi so start ya wo so so ye adwuma